Biya Kamal ka Nuer online TV channel anda manduni chan kwasnyak. Bana jo me bana jo kwen kel, you know. Na me there are reminding ka kone to kone la nueri. Ka me dani to kor re wik nasser. Kam nueri ka jang. Right no kon ka shenge dani nyen jechen bor ke de ni SSPDF South Sudan People Defense Force janda na gorno pa nywa ye kel gwasmene gwade dane ci korme ci toga je you know ci kon dialte kon de shirin la chana keling te ke jom sha clarify de long gwade dane ci korme toga je me sha clarify gwasme a jo we dane cha top ano ramie tobe Minister of Petroleum and a potkang ko potkang chaje yen ngai kon dia la jare ti yen antama cha yen kel kene Dr. Riek Machar yen ka ke shondien ka duomo gwenge ke je ko ken ka nueri potkang yan ke je ko jena ganasser ko jen wa ngum lara jen wone chikir ma yadi che de ni ke chaga jagre we kanasser no ngum lara jen ono na meni shaloch wuri shal ke me bol mel kene kir ma yadi ke wuri shal ke pol nang no ke shol ton balok chaloy dien chajare ke chaka ma ken midit engo ngumelar potkang mo eno chikir me yadi chamal che jedek la 2018 peace agreement edan na me rajemeni before atela kormi chitu ga nasser tega jow mi sha kon la ne ken nyama kir me yadit ala bon Dr. Riek Machar ko ngai kono no power sharing tesen ka transitional government edan ai cha ta 2018 peace agreement so tetin ko ba power ba je chair enyok bi ken kwar dangro tin kon tirwech kwar dangro Dr. Riek Machar ken kirme yadit bi ke let kel me take a decision me barar ka kume kirme yadit ba je dil ma Dr. Riek Machar me tera mo woike ka kume SPLAIO be Dr. Riek Machar be kirme yadit ba je dil informed kame kirme yadit de chulung ran kume SPLAIO ka goro woide be Dr. Riek Machar ba je informed alo be rodien kanzal gwenken dangro kan par ni totone so chiram kel che power che bi abuse and be power ke li bajana bana mo karwade ken kirme yadit ken jagorno be jagor ko te plan ke tilade me chi kirme yadit de ladjane ken yam ko goro jen wo be kume ayu be jadak goro gwade dane bumni jen gor jen wo be jakondak anona gwada niam men chawona kirme yadit no dar da ken yam ngejen go direction ki gwan mo dongde Dr. Machar rode barke je ki me gor jen wote ke yem jito dar warar ke je chigi medan choro lat gwase nan shon ke yambio ka western equatoria ngai kone kanagro ka tambura ka western equatoria winimi shogoro no bakor be jetokten me chalat kenyam kono woyninga kono woni wude chalke Alfred futuyo sho Alfred choje woch woyde ke je chiane no cheje de unang na dore me cheje wo ka war chode choje jak wa Alfred waje go dore gwa dantetin al Alfred wa ko escape ki bar rode chade nak joroda bar ka cho gade yo banpin mene me chi Dr. Machar che ki cheje gwarwarga kira please amu wuji Alfred ka Alfred ran buna kuma SPLAIO jente ka kwer ke ticket SPLAIO ajala governor Ramadan la deputy governor gorka je wudo dien me te pinkir me yadit en steden kwera rawde jen ci wo ke bon ke deini wa kweren dini jen kwalo kemno point kap ke jike jino jin kwer ko elo ke bram to koru
ke dini chare le ke kir tele roi me chalat Dr. Machar no woje randu nothing. But she went ahead ka gore jen o bike Alfred Fitio bikenen hak cho koryo to gon gwas mo ka yambio. You know, she garmi choro da bar she len. She akel. You know no. Meche to gon no she kir me yadit she de cho ya jakana sar gwa de dane she ngwane nueri. Meche ka gwai ke de SSPDF. You know. Meche alare which kana sar no kir me yadit please. We need national army. Go na unified force a jakre wujen Guatemala. By the way, unified force e gorge de jak. Me gorge je Nuer no de deploy ka Nasser. Chiga Nuer. E man Nuer ka jang. A combination of forces. Tishare leka eno de ga jak gwenda dialan kon tin gorge re weke so Sudan ko they can secure de kan realeka. Gwade dan chemal cheben by the way, ti dial chagare leka lo wona na kamal. Already ngai ki jeno cha election cha extend to 2026. Ano. Ko cha paga 2024, cha paga 2025, cha nanga 2026 ka plan kir mi yadit. But instead, ude shalga me kir mi yadit take a plan before 2024, before 2025 ke jen December. Bokolo okar won kin dangro jan dangro de dich. Me cha be kir mi yadit kenyam, cha gorno nene. Be all the checkpoint ba kelep. You know, ajen dobe dane chalat Kenyam. Dobe lep keke, gore je bokule teka dobe mo be force ni ke beka moved from gwade dane tiketin, beken force ni, ki deyni, Dr. Machar, beken ka kulo ma gwade dane tiketin. Ajen plan ye dane teke je. So, chu plan chu succeed la talk, chu gwade dane te force ni, Dr. Machar tin, chu ka mak ka bokeke. Lat keneno she ditch, SPLIO cha ken checkpoint kan kalep. By the way, checkpoint ka gosen konti la torbilia chungtin. Mi torbil jaben ba je tol ba ko trade ba ko tol and then bike tol bu kana European gwas mo bugo kolowa. Cha guje no cha butol. Fi amno bone kuma SPLIO. Instead you bene kana mat, you can kuma SPLIO you kana mak. Namo a Western Equatoria. Then after that, meje kor mo talk come Jason Bor me chikan jom kan to bono de jame anonga chokira log in state chokir point cho kwine kong shora le kan urshal me Johnson ulun joden mi di choje jakano wa Nuer te kan Nasser Jason Bor wa ka disarm wa meken dial wa ka kep. That was the starting point e to gre road ke je and obe spread ka so Sudan kelio cha joga no kir me de me chimogwa jojo na who cares ajen wo korten me cha chu guje Jason Bor me to gane you gonna jong ni jejen tere we can answer no jana you gonna look you jejen tere we can answer you go real road eka. That was the starting of the war conflict to ten no we are due to issue dak. But before that I can call kind talk cha pot kang cha jo teach me ba de kule yen ko pot kang chermi yan jaga shanga de jaga pai diok you know. But Dr. Machar by kulo yen ka chanyan dangro with the buckle ka paidio. I think that time you know no major talk you know major pot kang cha jo ti ke che wala no Ramadan yermale kum kir mi yadit you know cha pot kang cha target cha kep cha tol dol yena cha all the official ni official ni ngaspela yo gandal ya kep cha tol dol yena to tandi ne rorin chobar na tanelo yene ne ko kien no ne bom tin bom ne ken re kuma ka kona tanelo yen deputy chairman ka kuma SPLIO pin Dr. Machar tega par medita long chang cha Dr. Machar cha yen Ramadan de ro chete ma right now Ramadan ro ke Ramadan and chief the acting chairman tama mate Dr. Machar te lo yen me aje do be dane shu koro to ga ja meji kor meje to cha wi yara diu cha je dak and then after that Dr. Machar chu ganya no jinti ke tet ka liya wudu mishala me majur. So churi dial you to on gwatmo ajen yen Dr. Machar chu man wal murai kono ngora kanalo. And then after that ni me dane cha Dr. Machar cha je yen chu to ko nene ba Nuer ba ga target re wi Nasser ajen gwade kwan wele boke ke am ko leke je bo ke gamiti dit akir ma yadit ka tedut ko machal ke General Paul nang ke bol mel ke chol ton ba lok
ka point kir me yadit point ke wuri shal ga Michael McQuilwes. These are the people in kon chi contribute ano ba Nuer ba kanak chi kon te jegde kon te chicken galat chana kenen. So as a reminding ga kon bi ngaje no tichurian lat chan ga be parwi ka di jek tichurian lat so no bukon allow no kono buka happen ka chi ko ran bu remind ga ke shero lut. So she go ahead many more kore nyo catch no che wona ka fan gak antem right now take a panye jar gorgo ba meji panjar ba ka kep no ke jen me chal ke state of emergency cha yor pin kir me yadit. So influence den janane go be Dr. Machar betel power jen dana to. So no mo shan wadi ala yu joj re doroken chen me shan wadi ja ganak junwar yo rodian watch chero ka Nasser right now they ni jani kane ka buribe. So chinwar chi kana bless chi kan tel power Dr. Machar ja ka tijen gurge jeno de jalun chajelun but chelo no chi nuar chi ka fail by the way no bado ne rekonde la kumes fila yo dwal ken kode kan ter kode goy kano kweren jare ti jen of course ka tintel medaka kumes fila yo jaten changman tiaska ke kum kir mi yadit nuar rekone amoy ke yo ko by the way ne nang na kan nuare kan wen grodien karodien no ku bene jang bas jang ko no ngaba chwer kan ne kontin la loy nat ne re ayan tintel wang kan ko la nanga wujimi ba jimu ke yo no wer mitele mishiwe tere ala bejek. So again nen man tam take kana se take win goal ko ken o take yuri akam ka ko dal kan ko mi wijen and then ja tok tele mi den bejek jino ken gwa tele jelat jino tele mi den bolat. So ngwano blue gwa da nan gore jeno der take yoten ka tere kor metel lot ku jele tere kuma kirmi yadit ko ba jago. So the tea kana kona gore de yere manga ken ko koran ka jang jatin kana roda watch jang kan ite kon cha goro no de democracy der tenere wi ka South Sudan jang kan ite kon ti loko jeno de mal der tere wi ka South Sudan jen jodana godi nyo yekel en ban nyo jegle do dien biati kamal na bye bye.